Hello everyone, Bryce kulakho lwambahle. Ukhuzani-ke useveze ukuthi ingoma le yaMthandini yeBafana Bafana kahle kahle bekungamele angabe icula uyena uMthandini. Lokho-ke akushilo sekuphinde wasicacisela nanokuthi uMthandini le ngoma le ayi ngoba eyicabangile, ayi ngoba eyisuke ngaphakathi kuyena kodwa uqashiwe ukuthi ayicule. Ukhuzani uyena-ke oqoke kwasekuqaleni ukuthi aqambe acule ingoma yeBafana Bafana. Kwaphika wona-ke ukuthi ubhizi. Shuthi-ke bona-ke labo bantu labo akade befuna ukuthi uKhuzani abaculele ingoma yeBafana Bafana badlulela kuMthandini. Okusho ukuthi uKhuzani bekuyena i-first option. Kwaphika kona ukuthi uKhuzani ubhizi kwase kuqashwa uMthandini. Sebeyajabula-ke abalandeli bakhe uKhuzani sebethi uMthandini uyohlezi edla izinsalela zakhe uKhuzani because ubengaqokwanga yena kuqala, okusho ukuthi uKhuzani obaluleke kakhulu kunoMthandini. Kusho bona, akusho mina, ningathuki-ke mina-ke. Now that siyazi-ke i-background story, asisambe niswe umlalela ukuthi utheni kahle kahle yena-ke uKhuzani. Uma ukuthi uyaqala-ke ukufika la, make sure ukuthi ushiye usubscribe-ile ukuze ungoke phela uzophuthelwe amavidiyo afana nalawo. Ashone khona ngingamosheli isikhathi sakho. Kwethu Okay. yeah. Okay. But engifuna ukusho nje okunye bengi-offerishiwe ukuthi ngihambe ngiyobukela iBafana le yes ngenza nanengoma ekhuthazayo yabo. So but ke ngase ngithi ngoba uthi nami ngobona ngathi uMatasa ayi leli thuba ngicela ukulidedela kwabanye oza kwethu. Yeah, ngiyabonga kakhulu. Okay everyone, nizizwele-ke echaza uKhuzani, okusho ukuthi ukuba uKhuzani wavuma-ke ukwenza ingoma ngabe uMthandini namhlanje le ngoma etrendayo yakhe ayikho, angaba akazange aze ayenze nhlobo. But-ke siyivala lana-ke ividiyo yanamhlanje siyibeka unqi. Comment down below na-ke wena umbono wakho ngalolu daba ukuthi wena ngabe uyalikholwa yini, noma nje sekwamampunge wodwa nomona nje wabalandeli bakhe uKhuzani. I hope to enjoyile ividiyo yanamhlanje. If you enjoyile, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash na lo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.